FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka group round hung ber khelme ka niya heta hian tukina in khel result te tuntuma hian kan soi vele dona abe bom le te bul tharte pathumna zinga ati thate po kan soi kai dona tin rana thate chuai ma chon tur te chen belzel chungchang te po kan soi kai dona ni tukina group elin an round hung ber khelin Croatia le Ghana anin ma chona heta hian gol thum lutin Chak mamo Croatia hian point thum an lo chuaka gol ni gol khatin an chakani Croatia hian mini samthum pakhatna a Petrar Susic mangin man ruaya first half a goal dang lu bel lovin second half mini samsari pathumna a Ghana hian Derek Lucasen mangin an sipuran sut vele Croatia tan hian chak ngei angaina alen ema wangin anni hian attacking football khelin Ghana hi an nor chun zom zela minute somriat pathumna lo tlingin Nikola Vlasic mangin an goal ni nan khunga hemi nu hian goal dang lu bel talovin Croatia hian goal ni gol khatin Ghana an neya anma mo point thum an lo chuak ta ani ti hian Croatia hian Ghana hi le pelin te bula pahnina an nia run of 32 anin hlangkai tukina in kheldanga group ela vek Panama le England te New York New Jersey Stadium a mipui sing riat zaruk samruk pathum pungkhom ha anin machona England hian run of 32 lut chiang to ma sela group leader ni turin Chak anma mo a chuwang chun Panama laka hian an player thate po khek lovin an player thale thorim zualte bultan tunge zinga atamberin bultan lein Panama laka hian sini finance chaka he matcha hian team pahni te hi anin khan lo hleya England hian in khel thunun chungin phu takin point thum an lo chuakani ma se England hian first half a hian goal an khung thei bik lova hun tha an nei te khoral 5 vekin second half a ero goal ni an khunga mini samruk pahni na Bukayo Saka corner pe ta tangin Jude Bellingham an England goal khatna harsa takina khung rama hemi nu mini samruk pasarina a Jude Bellingham cross ball Hurricane an tau goal vele in goal dang alu bel talava England hian second half a Bellingham le Hurricane te goal khung mangin sini fine Panama hian neya ti hian group L te bula England hian pakhanna a moran bok ta ani England hian match an khel masak pani atangin run of 32 anin pet kai towa chuwangin Panama laka hian in khekin an player thate ha dam tir poni sela then khachun an dem lo mai theya ma se England hian group leader ni ngei andu ani ti lan tirin Hurricane hawin bulan latana Hurricane Marcus Rashford Bukayo Saka Morgan Rogers Bellingham Anderson O'Reilly Magehi Esri Konsa Jarrell Konsa le Jordan Pickford ten bulan tana England hian an player thate an ha dam tir phal lo ani ber maya ma se second half an player poimo tak Hurricane Bukayo Saka Jude Bellingham le Anderson te an la chuaka an right back Jarrell Konsa po an la chuaka ni he match hian Hurricane hian goal khung ta ka wangin ti hian English player omto zonga FIFA World Cup a England tana goal khung tam ber record Hurricane hian asiam tharta a ahma a England tana goal khung tam ber chu Gerelin karkhani in goals chawma khunga Hurricane hian ani rual nuwa goal khata khung bel le ta ka wangin England tan FIFA World Cup a goal som pakhat a khung tlingta a England tan FIFA World Cup a Hurricane aya goal khung tam anom talova Hurricane hian record tharasiam ani hi England tana goal khung tam ber record chelmek tu ania record asiam hi apun tir ta zel bokani Hmabak hian England goalkeeper Jordan Pickford hian FIFA World Cup a England tan match som panga a khel tlingta a England tan FIFA World Cup a match khel tam ber Peter Shilton match som pasari khel to chau tluk lo nei ta in kumin World Cup a hian Jordan Pickford hian FIFA World Cup a England tana match khel tam ber record siam thar thei turin rem chang ane chun zom don ta a ma se chumi tur chuan England hian run of 32 an pal tlang nge anga ya run of 16 an thlen poin Jordan Pickford hian match a khel zel ani chuan Peter Shilton a record hi ani rualanga England hian quarter final an thlene ro chuan Pickford hian England tana FIFA World Cup a match khel tam ber record thar asiam thei to don ani Panama le England in machona hian player of the match a Jude Bellingham hi thanania ani hian assist voi khat anei ba ka goal khata khung tela a thohlok ema wang hian player of the match choi moina hi a phu le ome tukina vek khan group ke in chingfelin heta hian DR Congo le Uzbekistan in machona golia luta team pahni te hian in kheltan main base anla nei ve a run of 32 lu thei din muna anding ve chu wangin atu ve tan po chaka poimoa hetiang kara hian game tang tak khelin Uzbekistan team name zoka ngai hian minute somna a an striker Eldor Somurodov mangin man ruaya he gol hi first half an hum tluan thaka DR Congo hi hun chan ve a chan che zo kan ni ma se second half a DR Congo in siam thain goal thuman khunga
minute samruk paria na Newcastle forward yan Wiza an penalty atangin an sipura suta heminu minute samsari paria na Fiston Mayele an diar kongo tan khungbelin gol ni gol khatin ma an shwaita a heminu hian Uzbekistan tan Norway ngei angaya wangin game ain open zual ta deuh leka gol polu belin additional time minute samko pakhanna diar kongo bokin yan Wiza mangin an khungbela heminu hian goldang lubel talavin gol chu ma sajok diar kongo hian golthum gol khatin Uzbekistan hi anle thalta ani group K a vek hian Colombia le Portugal te ma chonin anni pahni hian anin kheltran main run of 32 anin pet kai fel towa ma se group leader turzok hi ti chenangai awangin achak zok hi group leader turan niya chutiang kara chon Colombia le Portugal hi Miami Stadium mi puising ruksangli zali samsari pariat pungkhom ma anin ma chona Portugal hian chaknge yan tumti lan tirin an player tha bultan thangte bulan tan tir le a an number 1 goalkeeper Diego Costa an goal vengin right back a João Cancelo ading le a left back a Nuno Mendes an bultan le bokin center back a Renato Veiga le Ruben Dias te an match masa a bultan tu te bok defender a hian bultan tu an ni midfield an khoi che hret thunga Vitinha le João Neves in kop thin kha Vitinha le Ruben Neves an in kop ta thunga João Neves an bench lam alum masa tichuan an ma Pedro Neto Bruno Fernandes le João Felix te in tlarin tlarma a Cristiano Ronaldo amal tlatani Colombia hian an formation pa ngai an kheldan phung pa ngai attacking game mangin Portugal hi an ma chon ngat maya Portugal laka hian an huaisen le Colombia hian player an nei thapa ngai viawa an team work a thatel boka tlarmalama Luis Diaz le James Rodriguez ten la hau thein tlarlaya Crystal Palace midfielder poimo Jefferson Lerma ading thei boka Puerta le Arias ten bultan bokin defender a hian Tottenham tan te po lo khel to Sanchez hian bulatan le thei boka experienced defender hi atangkai le pek le Colombia hian player an nei thatve thokhat zia lan na chu Sporting goal khung khol Luis Suarez season manzo tak chia goal khung thei zet hi bultan tu zinga atel phak lova bench lam alum masa ani baka hian Crystal Palace player poimo club lian tak takina an helmek Daniel Munoz te David Ospina goalkeeper langsar takte Yari Mina te po bench lam lo lum tu zinga antela Colombia hi anol pui chuan kan hrechiang lutuk lo mai theya ma se team thatak an niya player po an nei thapa ngai viawa ma se Portugal nena khaikinara la chuan Portugal aya da san tur chu an ni le si lawani Portugal lama hian bultan tua Bernardo Silva hi an match ma sabera chawatela beiseya phak lo awangin an match ni na bultan tua atel phak lawa tuntuma po hian bultan tu zinga tel phak lo lein Manchester City atanga Real Madrid pantura thutluk na siam felvek to Bernardo Silva hi Portugal a hian achuang tlai tran tlat Colombia le Portugal hian in khel an tan tir phada tangin an game boruak asa ngala South American team thale huaisen Colombia hian Cristiano Ronaldo nei tu Portugal hi an lauder lova an attack ngal gol po an khung teu hleya gol kham chung chia bola thlok chuak team pumpui thir chon Portugal hi an thazoka ma se Colombia hian position sang player an nei tha a chu Portugal laka hian an lan tir farsa faringot gol shot voi somni chuanga om mana chungzinga atam jok chu Colombia lamina an shot ni in South American team hian goalkeeper tan na hau tak an siam tam zoka Portugal hian midfield an thunun thei lova James Rodriguez le athianten Portugal hi an ngam riau chuwangin Roberto Martinez alauten Vitinha hawin midfield a ro an rel lei thei lova hei hi Portugal tan apoi thina an tlar hnung tan na atam pha Colombia in an attack khan rang takin ball an in pass zungzunga alaya ball an rol deuh ngei boka chuta chuan James Rodriguez ain rol tlang pui ani lo chuan an midfielder Puerta alo lang thina alaya ball an rola asira mun all rang takin an hnok khat lewata tichuan Portugal fullback te lakatangin mun all zawzok asira man tangkai tur an nei ta thina khatianga asira tanga golan bokha ana thin fu maya asira tanga chance an siam khan voitam alaya penalty area pona si sot ngal mai thei turin chance an siam le thin chuta chuan James Rodriguez le Jefferson Lerma Crystal Palace midfielder te hi an ron lang le hlol zela an shooting a thaphian zel le ngal Portugal goalkeeper point save thatak tak anayani Portugal hian player minglian nei tam zong ma sela an ngam lo deuh hreta Colombia hi ball recovery lama po an chak zok hrimhrima Portugal tan an harsat zual pha hle chuti rual chuan first half top lama lawam ta zok chu Portugal an niya
Bruno Fernandes an penalty area a chance anei kha a goal ngei do ni in alang man mase Colombia goalkeeper in puilu tukin alodan saka first half a save puiber ani hial ome first half top lama hian Portugal goal bo ana leya Colombia defender te po antal boiviau man João Felix sakhung lo te kha Portugal hian an ui hle arin oma Colombia laka hian first half top lam khel tha le ma se Portugal hian goal sual chuak bik talavin goal khung lavin hun chan ve an mangta ani first half a hian a top lam hi a hmunom zuala end to end game kan ti angkhani in alaya ball a cham vak lova goal hnai lama ball an lu pui zungzunga goal khung tumin atem an nei ton zak zak in khel hmunom le tho thang tha kan hmuwa ma se goal a lu lo awangin second half a chunung zok om lovin bulan tran le second half ti ra hian Portugal in substitution siamin an midfield ti chak turin Ruben Neves an la chuaka João Neves an da luta tlar hnunga right back khoi chein right back a João Cancelo la chuakin Diego Dalo an da luta ma se hei hian omzia a thalamin anei te chiam lo thunga Portugal hi midfield a an nget lo khop maya an nget lo tluan ani ber maya hei hi he me cha hi chon Portugal hian an tuar nat ber ani mo ati thei a chan chu attacking le defensive a an tuar ve ve ani attacking player Bruno Fernandes me point chance asiam chuak thei mangtlat lava killer pass ki pass angte an nei tam lo khop maya an forward João Felix la ati travel done moti lain an nem le shet thina thiam chu a thiam ma se a nget tok thin lavani Colombia in an attack khan Vitinha kha venpui tu tha ani ngai me ulava Portugal midfielder ten an defender te an venpui dan en khan defending anti travel tlat lavani kha wang khan Colombia hian Portugal tlar nung an sutlang ngun renga an attack kha Portugal tan a hlawom viau zel Colombia hin an player poi mote kheka an lak chua nu poin Portugal hian an ngam meu lava in khel chungin Colombia hi hlawom zok an nitluan party theiani abikin second half a phejon Portugal hian Colombia hi an ngam lo zual khop maya goal an chua lek lek fawa hun top don haya phechuan Colombia hian goal an khung ta nge a ma se Portugal an van nei ta hlawa Colombia player goal khung tu hi ake mor tlem te alo offside awangin goal a pom sak an nilawa hei wang hian Portugal hian goal chua talavin goal an khung thei bik lawa goal khung lavin team pahnih te hi anin hne tok ta ani he match a bik hian Portugal game kan soidon chuan an attacking play a thatok lawa a nget tok lawa counter attack chance awmin anti thatok lo thin boka chu wangin Portugal tlar malam an bil ti theiania an defending a thatok lo bok goal chua lo ma sela an tlar hnung a phui lo hleya an tlar hnung a phui lo zualna chan ber chu an midfielder te an khel that lo lutuk wang ani pakhata midfielder ten space om no khat tura an pui zungzung turani kara an pui thatok thin lawa defender te tan khan Vincent ani ta lo thin ani Ruben Dias an chorzui thei ta zel ero Portugal tan chanchin lom om atlinga ani hi an defender poimo ania Thomas Araujo zo khan Ruben Dias aya hian bultan ta sela Colombia laka hian Portugal hi an tlom ngei arin oma Ruben Dias an chhor thei tak zela wang hian Portugal tlar hnung po hi an nge zual pha ve dewa ton hriat nei tha Ruben Dias in abula ding lano pang angreng tak Renato Veiga hi kong tam taka akai hruai tha hle ti a hmu thei ani he match a hian player khel thabera player of the match a Portugal goalkeeper Diego Costa hi thlanania hei hian Costa hian Portugal a chan himna sat ziate Portugal ina Colombia an hnelo angreng ziate Colombia ina goal khung rem chang an nei tam zia le chungte chu Diego Costa hian alo dan thina wanga Portugal hi himta tlompum pel an ni ti te engemaw chena chuan alang fia hle thei ome Colombia le Portugal hi goal khung lawa anin draw awang hian ti hian Colombia hian FIFA World Cup a match somni panga an khel towa goal khung lawa an king puite anin he tok pui masak ber an tonga Colombia hian FIFA World Cup a result an la nei ngai mi alo goal khung mi lawa king puite ne na in hne tok in draw result an nei masak ber an tong ta ani ti hian group ke ya pakhanna Colombia ni ta in point sari an neya Portugal hi pahnina ni in point nga an neya pathumna DR Congo ni in point li an neya palina Uzbekistan hi tlom 5 vekin point lo chuak ve ta mi lawin World Cup an mang tha ta ani group ela hian England hi pakhatna ni in point sari an neya pahnina Croatia ni ta in point ruk an neya Croatia hian Ghana hi an hne awangin pahnina an ni ta a Ghana zok hi pathumna tlatha in point li an neya palina Panama ero match thum an khela tlom 5 vekin point lo chuak mi lawin in elna an mang tha ani
Group ela hian Croatia hi pahnina amoran bok ta ka wangin pathumna tebula Croatia omthin kha thaibo an lo ngai ta a pathumna tebul kan en chuan Croatia aya group ela tangin Ghana hi dalu anita a tichuan Ghana hian point li an nei awangin pathumna zinga ati thazwal zinga an telta a ti hian tuna group J in khel mekin an la in khel zo lova group som pahni atangin group som pakhat anin chingfel to tichuan tebula pathumna zinga ati thazwal pariat thlan tura pasari an tling chiang ta a chungta chu DR Congo Sweden Ghana Ecuador Bosnia and Herzegovina Paraguay le Senegal te an nia tukina in khela tangin DR Congo le Ghana bik hi pathumna ni chunga run of 32 in hlang kai thar an nia Ghana bik hi chon ran thumna khelma khan point li an nei to awangin run of 32 an lut chiang towa ma se ran thumna an khel zo nuwa Ghana hian pathumna an ni rin chanin point li an nei an mang tangkaya run of 32 hi pathumna zinga ati thazwal pariata an tel kaltlangin anin hlang kai ta ani he thu bo sela hian group J in round hunung ber an khel meka an la in khel zo lo awangin pathumna kaltlanga in petling tu ram pakhat hi ti chen Hmabak alania tuna hian Iran hi tling thei dinhmuna an ding meka ma se Algeria result an ngai chana nga ya Algeria result azirin Iran hi tlingin tling lo thei an ni don ani South Korea le Scotland ero an tling thei talawa ti hian pathumna zinga Uruguay Scotland le South Korea te hi an tlafelta a round of 32 an lu thei talawani ti chuan round of 32 a in machon tur te hi soikai le ta ila Germany le Paraguay anin machon dona France le Sweden anin machon don boka achak zok ve hi round of 16 anin machon zui don bok South Africa le Canada in machon donin Netherlands le Morocco anin machon don boka achak zok ve hi round of 16 anin machonanga ti chuan round of 32 a hian Portugal le Croatia anin machon don ta a Spain le group J te bula pahnina anin machon dona Spain hian Austria emo Algeria emo an machon don tina ani ti chuan Spain le Portugal mecha achak zok ve hi round of 16 anin machon zui don boka round of 16 a Portugal le Spain in machon kan mu thei don tina ni chu USA le Bosnia anin machon dona Belgium le Senegal in machon don bokin achak zok ve hi round of 16 anin machon dona Brazil le Japan in machonin Ivory Coast le Norway anin machon dona achak zok ve hi round of 16 anin machon le don boka ti chuan Mexico le Ecuador in machonin England le DR Congo anin machonanga achak zok ve round of 16 anin machonang Argentina hian Cabo Verde an machon dona Australia le Egypt in machon don bokin achak zok ve hi round of 16 anin machon dona Switzerland hian an machon tur hi ala chiang lova pathumna kaltlanga in petling an machon dona chuta chuan Iran emo Algeria emo hi an machon dona anni baka hian Colombia le Ghana in machon don ta bokin achak zok ve hi round of 16 anin machon don ta ani tukin zinga Portugal hian Colombia hi an hne zo tak lo awangin ti hian Argentina omna tia Portugal hi anom ve thei talawa Argentina le Portugal hi chi ran ve an oma chu wangin khovelina a mu chak Portugal le Argentina in machon hi kumin FIFA World Cup a hian final match a lo chuan kan mu thei don talawa anin machon theina tur chuan final anin pet kai ve angaya final ma in round danga anin machon thei don talawani Portugal hian Colombia hi hne ni sela chuan chi khata an omanga quarter final a in machon thei turan niya ma se Portugal hi an chak zo tak lo awangin chi ran ve a an om pha chu wang chuan final a chau anin machon thei don ta ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele ta phot sela group J hi anin khel meka anni hi chu video shanin kan ron ti chuak le don nia